ADC Mipingli 7th Pay Area Ruthakta Mikhavai Tribal Youth Council Manipurna TA and Hills Department ne katomtheilak. Shinau hi yarwe pangshap na kachitugui azingli tangkhul shinau longwe hang matida Committee General Conference Come Annual Assembly snagi teli kasiptale. Lekhyang ator aja Tangkhul Express Pvt bau Ringyaophi Ningshen in the Pamidale bau bing may saina anang roomsa. Autonomous District Council we ought kasano pingli miran vata khalei 7th Pay Areas thakta mikhavai Tribal Youth Council Manipur TYCM General Headquarters na Manipur Tribal Affairs and Hills Department di katomtheilak. Indian Sarkar Ministry of Finance le darkar kasa recommendations mikhavai pohaira. Maram hi Ridala Council jina Chief Secretary representations misanghaira. Manipur Service Revised Pay Rules 2019 wazingli samira jiga hayati shurta 2019 khaying tarik akhawi na 23 mayo tarik thumrada akhaw eina tangda with 7th Pay Areas banda khaleje thakta mikhavai podale. ADC we ought kasana bingli Manipur Sarkar na 2006 we na 3 tarik hi rashungda with 6th Bay Benefits Grant Sami Haira the Council Jinahangam. Chan Bauhi Aya Tarik Chiko Thang Mikashokna. Jihada Sada 7th Pay Benefits Kala Entitlements Kate Jila Mirana Kachi Council Jinahangam. ADC na Kate Department Employees Ngadam Laga Entitlement Miran Kamili Ngadeda Kalehi Rights to Equality Li Makashurna the Council Jina Hanghaira. Ngarai Jada Makasajina Communities Alungli Kakai kala maring gapha lengsa the council jina hangsangan. TYCM office na take kweti shurda Autonomous District Council we azing the employees ting jishat shika wat sadali. Shinau hi yarui pangshap na kachitu kwe azing the Tangkhul shinau longwe hang madida Committee General Conference Come Annual Assembly snagate shinau long na makok midale. TSL Kazib Chili Naka Women Union with President Priscilla Tuimai na Kyawa Sadavazanga. Ukrul District Women Institute of Microcredit UDWIM with Director Ringyaophi Vashum na Kazib Jiwi Piland Kankamia Naka Women with President Priscilla Tuimai na Kahang Ajiwi Dugui Hili Yangakha Tangkhul shinau long hi empowerment kala gender equality wuivang mangarar limana. Aju we do gui hiva, shinau hina, yur we pangshap na gaji hi, juilak ina, zatkahai yur akanada, shanquing a saka. TSL 44th General Conference Kala Annual Assembly hi, tangmet kala kangashi kwikara, nga salak ranuda, kaya wajina kasatsanga. Leidik lay totina, twigahai kala rakara adamne, ngusumida, hili connectivity kwirakavai kasatsanga. Yari ngui ka shop we pang shop he shinau long wili layada na government union kathana jina hanga itum na kasak kahab taraka ngaphangda le kala itum kaida khale hili shinau pingna ngashim me sada khopin mikhavai sasada Priscilla Tumaina kasatsanga itum khoka sa khawai ka sahili vareli seha ka samaning na apong ka te malay manada Tumaina hanga Tangkhul hi naka yurwi ngachan khwai ngasaya. Nathum na juiga ka itum nakala juigara da tuimaina kasatsanga. Naka thotrinjan kala ajala ka kharing kharakli mathalak ina shijin kasa shondwe kan khana maramla hangsangda jima shiman ngasa khwai tuimaina kasatsanga. Angra nangi chileshin along with members Ukrul District we disisa kasavu kengo zuringla IAS le felicitate sami haira. Ana otsami ka haili maya khangai ka gatom phongshoka Tangkhul shinau longli ana gatom khami thata tisi gadeina magatom milak rangada zuringla le ninga shi phongshokhaira zuringla wa damni tisi banglo kala mini secretariat complex li khamatha khangje khurami ka hai wuivang maya khangai phongshoka kazib chili shinau longphang 162 wazanga mi thinka shap nga ka da kazib thale kazib ji Pongda mangurum lala assembly li razanga kachi leya da hanga. Ngarew ngahan ngatatay da rumida vat kazaire kashire ngaphat ngaye kala choreography hiping hila ngahanna.
Siraro kong shinao long tenem shinao long kala snagite shinao long na rungmida cotton lion loom sajiteya. Tangkhul shinao long with conference speech educator homemaker esha raman namida shinao hina yurwi pangshap na kaji tuigwili paisin da kasat sangmiya. Ang ranang yi jil MLA kashimba shumna mawazang salala shinao long maling meira no kaji kagatom tui hangjipuna. Shinao long kazip jili TNL, TNAL, TMNL, ato aze zingtun zingsho longpang awungvu saklong WTR, NSWON, prayer partners, TSL kathana saka saping kala, TSL support partners ping la all Naka village chief federations and VCF with me being special invitee sada wazanga. Sinagathe Baptist Church with Pastor Reverend Ramyoting Pungshokala VVD with program Director Jubilate Gazingme Anina Matuime Samia. Hang Madida Kamati, Tangkhul Shinao long with General Conference, Commonwealth Assembly Gazip Ajahon Tarik Jishatang, How Bokta Ajawi Tarik Trata Kanitang Gupsangra. Kangachang Angranang Yeli retired IA and RS Ruth Zimik Gazip Chiwipilant, Kang Damira. Yautang Security Force na Manipur abam ngadaday dali operations vadam mikatumli tukui hiram. Kang Bokwi District Shong National Highway 2 Liluba kakui ot kasali zanga kachizingkum magada shini lumitang kuide goho command block area cycle mi akali tukui hirachi. Ali Kang Bokwi Police Station na zingli khalei PK workshop pamni tukakuina. Ana sing zat kasalopa ting magada phanga security force na kuimi hiram. Kala ali ngasot zat kasa akha yam hawa. Security bedroll we ina kopro lekha we ina han khung tharan miji ti kulen kala kopro lekha angachai we jan really sam kaphangna. Tampak shong police na Nanaw Singh alias Kongnang alias Bungro Zingkum 49 KCPBWG we active get really to quick kahainaji. Miba jili awishimpam, Loitang Kulant, Maning Lekai, Sheikh My Police Stations, Imphal West Lit to Kukwinam. Kala, Pribak PRO with me, Sabam Sakar Singh alias Satong Ba Zingkum Tartili, CHC, Sangkolmang Bazar Imphal East Lit to Kuya. To quick a high Katumji Police Custody Lile, investigations at the later ID Pauli Sampanga. 2023 Manipur Dishot we Rod Kamaradli Zakshilagina Sajada Atam Kasanka Ngahara Kahai MLA Vung Zaring Vaide Delhi Wena Unghairam Mizoram Li Ungda Manipurli Jopper Ena Ungra Dalaya ID Bao Tishurda Valdeli MLA ER Kinzalal advisors to the Chief Ministers of Mizoram Technical and Mizoram Shorkarwe Matunina Lengpui Airportli officially Ngorokuya Mizo Students Association na airport chili receptions room mida MLA jili kagatom pongshok hairam. ID bawat hisurda Lengpui Airport li Valday na kahang awi gagaza saklak ina ngahagazat adamni Manipur State wi ina financial kagatom ngachaplak ina sampangata MLA jina former Chief Minister and Biren Singh li makamya pongshoka. Biren na haukopok wi ina zo na pingli ngasung palunga gaji MLA Valdena hangaji 2023 kum ochot wi tili Valdena kare janbao mishokda zo naubing koka sakavai kasathaira Tendlon constituency wi minganin Valdeli 2023 karamtarik madi dang attack sada zakshilak ina sajahawada Delhi shongwang halaka kaungna Imphal West District Shong Marano Bing Shimli no Mega Gap Ochotli Sangolband Maino Leira Kui mi Bing na Makamaya protest Pamhaira. No Mega Gap Bing Jili Tukui Kavai demand Sahira. Police Power Tishurda Zingtan Lampung Aka Minute Hangmati Shikali My Hon Kasang Mikanina Mayer now orphaned home bumli Razang Laga no way round Tarukshini Shika Kakapa. Otsak CCTV footage li Zangaji. Kala mahailak aina ochochili misa kaze mashokmana. Shimji gahaya kaitem ongpi romidana ochochi chiwining kakurik naushinau bing with safety rinda kasali makamaya pongshoka. Attack wuivang kasakala matairangaji. Children's Home Chi United Social Development Association Integrated Child Protection Schemes Social Welfare Department Government of Manipur we atingly manage sada jili naushinau tumra shika kapamnaji. Ocho Jiwi case
Thasang hairam police investigations haupok hairam apam jili security sakmei haimi hairachi Yairibok nongpok kaithel manpi shongfu masem kamili maringkapha phongshokdo Infal East shong 48 hours shutdown sahairam protest kasano bing matailak ina shnau sanna shongfu pamkam karikhang thotta achumui maringkapha chithei hairam kilometers strada khani kaka rural abam ngatadei dali ngarui kami shongfu ji mayang kasang jingum magga ga hairachi itumna ngakaw haira itumna ningjing haringda ngarai haira Ka ngahan ka kami malay tuwada Prem Kumar Laurak Pumped Yaripok to Nongpom Kaitelmanpi Road Development Organizations we go convener na hang. Zimikshop pangatang welungli shongfu ot kasaji haupok mikhavai ramnaw pingjin a Governor Ajay Kumar Palali Memorandum misanghai raji. Ngahan ka kami malay to the shutdown kasaji Azat Golai Jamgam Dabigala Top jingthabam ni matailak ina saziye da hangam shutdown jil emergency service masazimana ka worship shunghawa sarkar na thakta masamiya ka protesters pingjina indefinite strike sarada hangmatin haira Manipur Tanamanjuri University DMU Vice Chancellor Kapangsang Kahai Professor W. John Babuli DM College Alumni Association na lumlagi na welcome sa Hiram. Felicitations ang ranang Kwikahira Professor John Babu DM College li tam kasanaw na. Ana University jili VC sadahan kung li ning kamayong pongshokta shim kung taya kajihangan. Vice Chancellor Katerjina DMUG Ringyaophi Kaha University Sangasa Kawai Ningrin Pongshoka University Hakasang Rekasang li alumni bina katomtheilak Kaha Khalei Professor John Babu Nahanga National Assessment and Accreditations Council Evaluations Process li alumni funding in scores Kwikapay Maram Kasatsanga DMU li departments Magada Khani Layaji affiliate College kala chui alumni bingnala katomi payada VC jina kasatsanga. BJP na Kathan Central Sarkarli Indian National Congress na panglaki na yathaira. Hangji shatta kamate All India Congress Committee AICC sessions Ahmedabad lipama. Kanitang National Gazip ji mashun thui shongbong resolutions, dedications and struggle kachitugwili rinda kwikaya. Rahul Gandhi Mallikarjun Kharge Zangda Congress Kathana Bingna Manipur we Maramdi Ning Kakurikala BJP Shokarli Makamya Pongshokan. Manipur Dishoda Lungli Nathum Shida Unkahai Rahul Gandhi na Prime Minister Narendra Modi li Ngadamda Mokhuithura. Manipur we Tangmang Makeup Kaji Atam li Prime Minister na Pay Makar Sangmana. Kakhalat khalei ngaphat ngaye salak mana ngaya sailung stage jili President's rule pass sami hawan. PMO na kasay na ka pam kahay hi yang karamang manila Manipur mibingli masyun pa kasana da Rahul Gandhi na hanga. Manipur Pradesh Congress Committee Senior Kathana and Pupendra Nala Center with Kashwai Penda Shokta Kalehi Democratic Responsibilities Shireo Karot na kaji hanga. Stage chili mayang sang kami wi tukla kahai kamazeng sa kahai ji jitheda Bharat Jadu nei yatra ji Manipur wi ina haukapok na the Congress kathana karje na hanga. Infal West Shong Oriental College ina Yurempam ngajai National Highway 37 pamli khalei na Shongfu mikhavai boda state sarkarli pung hangmadida jishat ultimatum mi hairam. Shongfu kasem gala black topping ot thakda hapokhavai demand sa hairam. Atam mi kahai lungli authorities na masamiya kasaka agitation sarachi hairam. Atam kasangka panra kahai Shongfu repair kasa la black topping ot sami khavai bolala mga nasang kami wuivang hang kamatin kashok na chi. Local clubs kala ramnaw pingjina kan reili Shongfu pamkamda Shongfu zakashi jili mikzang mikhavai nga kaw hairam. Jiwi eina Infal West disina Shongfu kasem ot ji thakta haupokra kala atam chada kupmira da tuimi haira saye ji. Ka kachang khani kahailala agachang ot masami tuwa da hanga. Authorities na sakta makui kamina kaji hangda pung hangmadi da jishad welungli paikar makui miaka yarina sakamay actions kuira kaji hangmatin haira. Congress hi khayat mangmaningla kajihan lekang ngasak party kala positive narrative sui party la ngasa phulungra da MP sashi tharor na kathong haira.
Maram hi Senior Congress kathana sashi tharor na aya AICC session ni kahangna. Congress hi makapent maring kapha we maningla kajihan to party thui kahai atam we wang mang maningla rakra atam we party kala khayat mang maningla khamathaji sakajithei party ngasa ki kachina da MP tharorna khasat sangam BJP ne India atoina azeng kai khwai sayada Congress MP jina makamya phongshokta India winning jokhiva sa khali mi akhana kapha Gujarati kapha Muslim kala kapha Indian ngasapa ya gaji hina da Congress kathana jina hangsanga Ladluita ajewi khamata ya pauping ATC Mipingli 7th Pay Area Ruthakta Mikhavai Tribal Youth Council Manipurna DA and Hills Department ne kathonghairan Shinau hi yarwe pangshap na kachitu kuya jengli tangko shinau longwe hang matida khamate General Conference Come Annual Assembly snagi tele kasiptale Ajo pau hiling janghaira pau ngana da klein tum saikorali ringapha kala khamai zibik shong sa serana